بسم الله الرحمن الرحيم. Sebenarnya nafsan kampiangan kay bituin me street me pasal noleh me sebenarnya yang gatus istirahat me kira pasal subjek me si me kesuduhan manusia yang dilepas untuk manusia yang agak lepas Allah Ta'ala. Puasa malam alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mian masing-masing pa ini bisaraten bi atau mawdu' dan bi besukpat sime yene del lule sisi manamian te bisaraten bi yene manusia dua grupo atau pungtira isi yene keisa manusia gated magkahagat sali du inag-agahan na siya samian yan kalatanin pang taabot mati yan magdalem kune taabot pagtaabot si ilaw akhirat nilam narkajahan na samian inag-agahan na siya andang duksali duga si inagahan asal gero siya magkahagan sige duwa isang manusia pong tiraire yan magkahagan pang inagahan magkahagan pang inagahan subago maghanggan na si pagtiputan ni po na yung naghakat. Yan pag tinairi rin sabihin, depende miyan mga Arab, dalam kurang tibis Arab, munafik, nifaq. Na tibis ratan bi, yan si manamiyan, miyan kahalan din, asal dahure magbendal, les ilaw kiamat, tibuhore, yan dustain, tibuhore nagrupangan din, pag-abot, pinikiti ni si atau pinipini si magdalam ebut. Ina bisrarin banghad sa pikil-pikil kami atau pikil-pikil kami. Kasi waktu kami nag-akahan si dun na sa kialum depe, way may kinibinibihanin, lamin na bangyan ko ito nabiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nabitan di. Tek kasi kita bisanya nga kangaka, dakam dinakit dege magkirupangan, mentong basnen, niyan ka pinakalawe de hure pinakalawe de hure magaka atau hure samian nag-interap nagbendal wa siya na marupagan siya na magdawalakain siya na magdurusain la ini selalu kam naga niya wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna bi ashabis sa'id tampin haja pikili kami niyan bisarahin tukili kami nakapin kami sa inin tinen kami ne pinarapu Allah subhanahu wa ta'ala si abutin kami pemesek ene kayure me butle ubus pa atarafu bidambihim si waktu si la ini na buhure itiraf buhure magbennal asal magduruse magdawlaka magmaasiyat ke pakale si pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala do si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denan tabisaratan bi sayyid kalan din ubus paglain asal masing-masing pa industain masing-masing pa industain tibo de ngindiscuss pe atau mian magdawa pe waka maghinang atau samian upain sa kiamat ubus tabisrate bisa manamian pedek kasi siya saksiin baybay ng samian tangan de mian behere mian ilait bangilaitin atau tinamping ng Allah subhanahu wa ta'ala sumay matahin tingihin behehin betisin samian penguwa sa Allah subhanahu wa ta'ala nagsiansin husadi pambanian mian labi ng Allah subhanahu wa ta'ala magiging siya duk may kamalaikatan duk bulak duk langit duk waktu tibisrati bisa manamian waktu naksi si manusia bentelen gani ya terapat bisan dusaing ke pagdawa bisan dusaing ke peliwad de asal masing-masing siya gana niya kenure katalada ang bankaso tawad sa kiamat buna bang siya asal niyan siya ne pemasuku pamagayo yene ebutin tawad sa kiamat ubos paglain kuito subatante bisarahin
Paglain na siya, pagkagana tarapat asal siya ne, pagka siya pagkali, ina si Bisara Quranin, ga siya pagkali si Bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si tusilok tukelum de, usayin ketekan den asal siya pemebut, yan narkain pemekiw narka jannam lay, niyan gana tarapat. Sayyid qarar amr Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyid pengandakan Allah subhanahu wa ta'ala si malaikat dan pinipisi pinagdalamine butle. Sagara tarapat de gania palahatan de senti gania geisel lumiguat geisel tumapuk sumegua poli anda de pusan de magdalamine but wali Allah. Paglain itu subjek dan buku itu kehalan de lain dalamine but. Kahalan manusiain yene dua manusia dua berpungtin ini. Sini yene manusia gay pakale gay magkaga yene mempinde kafir duk manusia pakale ru kairu sambat bahasahin yene manusia munafik nyenipu magpungtray sa tabot siya pinagpungtray tabot siya kiamat ine pinagdalan ebot siya Allah subhanahu wa ta'ala nungus sayan kahalan din paglain na dalam ebot itu subjektif pinasupat na bikuituhin men bangkuing game ikahalan den lain sila lebe butlay bangkuing game ikahalan den lain sila lebe butlay umus binisratan bipin Allah subhanahu wa ta'ala takna men ini ikahalan den lain asal gesa lumuas gesa makarawa peke lain si inabungan pinipibig dalam butlay gana dapat salah ini si tapi ini si paglain si dalam nebut asal gak ngerapat ini masih pensi me kibisara pe pagi rumahin ke ibisaratan bi bang umasik na manusia imag dalam surga gak na akamate selama-lama bang umasik dalam ebut dalam narka gak na akamate selama-lama namus manusia ini sali itu dalam narka gak na mate bang manusia yang terpilih ne duk dalam surga isap demikian gene mati magdul baya mian selama-lama dalam surga kapan den kiru isap mati ni samian bisan sa inge kapan ne gene bisan kapan ne sa inge ni mate gene mati we kapan dele bisan do isap narkain sa inge ne pengegas iye elaw sagem kemon ne oras ina sa men gene mati we butle e waliyadu billah iyen mian hilyanten bi bang pinisap kiti binaligan wallahu subhanahu wa ta'ala amban ina narkasan namle gene mati manusia ali pinipisi dalam narka bagi usaha siya pinakallum balik wallahu subhanahu wa ta'ala pus amban dalam kuda pinipini mag dalam narka gene mati paglain na siya igasa mati nabang si pinte mati makahap ne gene telasare me paras le gene telasale me peddi le gene telasare me kinautu le me ke le kakalga ine asa gene mati gese mati dalam narka jahannam dalam ebutle ina tebisararin puas amban yene mian ga pese tepi dalam narka ina bisararin ko tebisarate benemian delu esi manamian pegubus gase makarawa pegu akemon sitsin pegu akemon ngalebo sie sine ngalebo sie mula-mula ginho baran den kewon leletan barante ini ko tebisarate benemian yen meneksian siya hintabot siya law kiamat wasal ben na siya magkirubangan ben na siya magmasiat ben na siya pakali yene lorong buwa behe tinimpeng Allah subhanahu wa ta'ala peke behe tinin tabiya-biyan tempat tengir rusta so nga pinibisara matahin pinibisara tayo ngayon betisin takanin sa amin ben na lentihan sa amin hindi ka natarapat de binasek siya wallahu subhanahu wa ta'ala magdalami butlay pinalahat waliyadu billah ubus paglain iya tebisararin misara siya iya sa mati ibang pinte mati manusia in gani may kebisara so ini tanda den ledelem narka jahannam gani sa mati bisan dalam ebut misara siya lain dug ngawarin lain dug magkeso asami pinikil dug siya Allah subhanahu wa ta'ala pinne rabbana arina alladhina adallana من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين تبصران dalam ini dalam ebut dalam siksa Allah subhanahu wa ta'ala
Mengaku siya, ngindua si tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Tinaku ada tujuh Allah subhanahu wa ta'ala, pende o Tuhan kami. Pekitehon na pende si kami ko itu iyan na bakas mengelepas kami sahaban kami. Tepito dele mebutin sahaban ne. Pekitehon, kaya kami tepito siya, sino mengelepas kami ini? Pekitehon na pende si kami. Bang duwen sabab siya kami tepito dele mebutin. Ipinipuri si Allah subhanahu wa ta'ala. Itu biyan pekitehon pende si kami, bang sine mengelepas kemihin pun kami tepito dele mebutin. Rabbana. Ubus sine bang manusia, bang jin mengelepas kemihin pekitehon si kami bentuk jin mengelepas kemihin bang sine. Atau nisab wal insi bang manusia sine. Lune ke usba, lune ke talas, sumegwa sine. Manusia pun kami lepas tepito dalam neraka jahanam pekitehon dari si kami ko itu. Ampan jin si manusia pekitehon ne bangga sama bang jin duk manusia sine ne enggak kami tepito pinne dalam neraka jahanam ini. Pepito pekitehon ne pinne si kami si ko itu nianta negete ke es kami tadi ni taman pediin naj'alhuma tahta aqdamina supaya pinne dia pengendikan kami. Yene si jin le bang mengelepas kami jin. Duk yene manusia le bang mengelepas kami manusia le. Itu pada pinne niya petinan betadkari o betiskai pinne liyakuna niyan supaya pinne siya diaw amban betis kami pegi betis le pinte niyan tagna pe sulaban narkajan nabi betis kananan ni sabi. Mental besar na sinin niyan hinang de pengendikan ene basa mengelepas siya le kinabayaan din. Bang ilepas siya jin mengelepas siya hin nambat pinapiwa Allah subhanahu wa ta'ala si siya dalam neraka jahanam supaya niya pengendikan din. Lupa sampai pinti ke komeran gas dehel jin le makin siya mental besar na sinin. Ubus bang manusia demikian supaya pengendikan din sa amin lai dalam neraka jahanam le. Nubus niyan pero Allah subhanahu wa ta'ala niyan ine si oras iyan pinagua wa Allah subhanahu wa ta'ala mengelepas siya pinagua sine mengelepas siya niyan pinagua wa Allah subhanahu wa ta'ala si siya samihan ko niya stage ne nagtipon na kemon siya manusia ila dalam neraka jahanam tine maku ko ene bisaran si Allah subhanahu wa ta'ala pekipegwa de bang sine puun de sababan tepi dalam neraka jahanam bang sine mengelepas siyahin umus orasmian pinagwa wa Allah subhanahu wa ta'ala sine tagna pinagwa din atau pinagwa din orasmian yene mula-mula mengelepas siyahin yene ambanjin makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ini iblis pinagwa wa Allah subhanahu wa ta'ala si samian pinagwa wa Allah subhanahu wa ta'ala iyan nepinne niyan mengelepas kami hinina wa Allah subhanahu wa ta'ala niyan le dalam neraka jahanam ko sepet programan niyan lu de kemon neraka jahanam pegua ne tine ubus age bahasa pinayaman de yene men mengelepas yahin ubus kanalan orasmian tinabang siya wa si iblis tinabang ne age yemen niyan bisararin insya Allah subhanahu wa ta'ala tine pewaon na pinna si kami o Tuhan kami si sine ngelepas kami si waktu kami apagatian sababan kami tepito dalam nebutinin amban manus amban jin ni kasi manusia ni ke supaya hadja pinna niya pendikan kami duksiyed hell mula-mula et azabin atau kita nebutin so orasman pina ko ede si Allah subhanahu wa ta'ala tinima pinegwa wa Allah subhanahu wa ta'ala si siye yene mula-mula mengelepas siya si iblis hininangan ko stage niya. Lais iblis na dangdangan. Pinne, tiya na pinne. Tiya ano ko pinne. Ako na pinne. Sewe di metu dilim narkasan namin. Dinabutan ako na pinne. Uus misay. Ito pakale pinne ka. Pakale pinne ka. Tiya pekubi si Tuhan. Si Allah subhanahu wa ta'ala. Bang sino mangelepas kamin. Tiya pinne. Tiya ako pinne. Akhante pinne ka. Bang sine mengelepas kami. Bang sine mengelepas kami. Sebenarnya, ina pa si iblis wa qala syaitan
وقال الشيطان سورة من الشارع الشيطان إبليس لما قضي الأمر يتين pagpuasnya hukumin pagpuasnya gantan Allah subhanahu wa ta'ala yatin hukuman sinin tanarkain leda dalam narka tasurgain yatin pinik ni manusiain di dalam surga ne pinasik ni Allah subhanahu wa ta'ala atau denak ni pinasik Allah subhanahu wa ta'ala si malaikat nen bang tanarkain ni waliyadhu billah pagi bang tersuka ni sa amin selama-lama insyaallah bang penisab kita ni pinasik mo ende dalam rahmat dalam surga ta sa kiamat wa qala syaytanu si ora siya lain na magkasua pinaku ene misara syaitan teguwa ni sa amin duk mikrofon ne duk bisarane ebot bisarane suarane ebot bisarahan nen ebot stage nen ebot sa amin lain de kiri sa ene manusia audience me pagkilisen dalam ebot bisab siya dan apa tu sami saya gania waliyadzubillah gania kapan sami gania ini gania lain itu kapan atau aplikasi med program si programan lain pakane petiaga ke mai program ini men hati men bustan si iblis ini kita seorang semian وقال الشيطان مسرا وش hukumin وش giranta uhinukum Allah subhanahu wa ta'ala ila bisarani. Dan si iblis si orang semian si manusia malai dalam neraka jahannamin ini dalam mebutin inna Allah wa'adakum wa'dal haqq sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala bakas ngazanji janjian ne penne kam sudah tuwi ke Allah bilis dalam dunia si iblis dunia sini bakas pinalame Allah subhanahu wa ta'ala bisaranan janjinya ini kok bisarate bin lumian yan ngaka tekta sigitili in Allah subhanahu wa ta'ala si bisrat bisi dismalumin pinne malaikatin panna malaikatin si waktu seperti dalam neraka sana wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha qudiyat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin panas bangwala sa amian gana usal de pimikil den pakeleren wala sa men beres de pide le markasan lami pege sabi na pege sabga usal de batas nakita inakahan tu Allah subhanahu wa ta'ala amban nabi apalabi amban dilla nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sallallahu subhanahu wa ta'ala bang hinang laat sa amian yan hel ikam asal peddi taman peddi kania penung bastuan ni melingkan azab ab magdalem kubur sampai dalam siang kiamat ebot kubus bangin ang lahat abeng ang lahat elihanon bi dahinangon bi tinggalanon bi sudah gua banghinang hapi sab inin tumbas dan kemambal kamati dalam kubur sampai siang kiamat ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala hinangon bi bakas mentek kasigiti bakas mentek kasigiti misalnya tu pangakanga kasigiti bi may kinibihanin pagsige ko itunganan ay kinibihanin sima ulama ante bi nakakar kita misalnya buas bakas tek pero Allah subhanahu wa ta'ala yaitu si iblisin inna Allah wa'adakum wa'dal haq bakas Allah subhanahu wa ta'ala ngazanji sikam ngakasikam ini mebenali bang malaatin lahat pa tumbas den bang hinang mahapin hap pa tumbas den samian sila tu tebi elum hap tu etinen yan pekelum Allah subhanahu wa ta'ala sitendi bakas tekele tebi binisara wa me kenebihan palatu sini ulama ante bakas tekete di Israel inna Allah wa'adakum wa'dal haq umus bens iblis rasmani bisrad umus wa wa'adtukum fa khalaqtukum Allah subhanahu wa ta'ala ngazanji sikam ang ngaka sikam mebenalin gangen dusta Allah subhanahu wa ta'ala banghab hinang bin hab tumbasnen banglaat hinang bin la tumbasnen emen sara atau emen janji ni nama Allah subhanahu wa ta'ala pag ako pinne wa wa'adtukum fa khalaqtukum dustaan ku kam yemen janji kun samian sumegua gak berna se kuin ngedusta sumegua penne dagu penne tekite bilu magmata dagu tekite bilu magmata tekite ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktule hetin tekite wa sahabat nen banggite bila ada tekite tapi tekite wa sahabat nen magnyata iye patampal pagdakwanen pemori wa sahabat nen samen pemasaplag na iye ni agama Allah subhanahu wa ta'ala tekite si warasihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam andang si iblis
lain si iblis nabi so ada kita sahabatin si iblis ka sini mengetehin Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetehin sa amin dan sumewa bang sahabat nan ka kita ni sudah tu yan nabi demikian kita bi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kita bi demikian si iblis setan ngarap kita bi urus ini sudah tu yan bin Allah subhanahu wa ta'ala emen bisara seitanin benal bin Allah subhanahu wa ta'ala sudah tu yan panyata si kaam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kinabihanin. Duk si itu kan kinabihanin patampa si kita bi panyata si kita bi keulamanin iyo siya magdawa benta tikte bi. Yemen bisara Tuhanin binoren, duk Yemen bisara ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam binoren panyata si kita bi. Umus demikian si iblis itu pananasat gak tikte bi bisa. Baru si silok tu nabi lega tikte bi sahabat dan sama si iblis sumewa sayyidu kalanin tikte me keulamanin dan me ganti kenabihanin magdawa ngakalaga sikit samian magkahap sikitin biduk samian magkalat sikitin bi ubus si iblis gak bisa tikite ti magnyata ku si waktu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam iparasat sikitin ubus din sa sat ko pinda ka sumegua bin syaitan sa orasinin dian tiado ko pinne dian tepitubi ako dipindi sa iblisin. Ako depende ng siblisin. Sumeguwa ko na bisarada niya. Ga ako tekitebi, magga tekitebi, ga ako pende tekitebi, magyata baran kung sa miya, ano si Dunya si Uktuk Lumbin, ko pengitebi yan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdawa ni sa amin tujuh kami ka. Sumeguwa ako asal benal ko pende luo. Benal ko pende luo. Sudah tumihan sumeguwa dumen ko ngasanji ko Allah subhanahu wa ta'ala hinatin ini yan benal sumeguwa aku pin ebi tekam siga lebeyan etinen nagbarharap kita biga kita di kusamian ebi hajakam samia umus sumegua ye pin ne pengebi ku kamle gapin ne penna ina tanda enggak benar enggak kurute kita ebi pin ne magjata ko ne Muhammad sumegua iyo isabi samian asal ngabigin kita bin asal kita samian so ga tekite bi ga ko pwede tekite bi lu asal magyata magharap samian si waktu hingku sikam etinan mono ka bite si iblis be atau magjina kam tabi amen atau orang ko kam atau yan daka magsimbayan ga kita bi lu magbarharapan sa bisa nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu magaka sa sahabat nen beda magnyata patanda sa amin takita ng sahabat na sa amin ngaka yan ang sarang Allah subhanahu wa ta'ala pagi ako pin syaitanin ga ako pin nalo ga ako tikitebi sumeguwa sa masih pin na niya ano ko masih niya ano pin na politics ko sikam biyan ini asal biyan pino ko ngabi ikam bisa umus ko ito pin nga janji ko pin na sikam ga bin lang dumen pin na ko janji Allah subhanahu wa ta'ala sa amin iulu pilikita wene sikam minebinen asal benar ubus ko ito pinde ito hukbi ko dupang yan sa rupang na manusia kaam nega ako tikita bilu hukbi ko dako susunanon bito dako hinangon bit pengendikan bila neraka jahannam dako tikita biko ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang okay bang si ko pinde tikita bi okay magiterapi ngado si iblis pengendikan ene manusia ni kadi kita si iblis gago pende lute kita ni magjata natin ko ni Muhammad dago pende hinawon bipendikan bidalam neraka jahannam dago pende susunanon bi sumegua sina nangalapas ka amin puon bi tibidol ebot dumen ako sumegua baran bi puon bi etinen puon bi mangalapas baran bi dendangan ini mangalapas amin pala talumuni wa lubu anfusakum dago susunanon bi sumegua Yesus sunanon bi yung kam teekas dalam ebot yenegin ho baran bi nafsut na samia dakam ngelegge yesa aku yesa manusia nagkasibi mismo ako si iblis ga ko kita yung magdawa ko pagdawa may kaulamanin ka dakam ngelegge piniswe bisa niya nanasinin enutan bi balik pito kita bi ko na bisrate bisil manamian nangalapas kita hindi lukemon barantin bi yenen meneksian kita bit abot sel lokamat kemon ginumaranti bi tembuat deh tinamping Allah subhanahu wa ta'ala tegi tempat pengerustai walhasil negi pemutihan sa agama Islam kuala te bisratu benal klaro bisrahin
Sara Allah subhanahu wa ta'ala hit asal ben mian tampal yemen bisara Qur'anin yemen bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubus sumegua lepas kita bi dengan amban sebab sidruk sini sumegua amban saban kita bro yene mangga na tegele insanya ubus deh ga na samian nakibisara emen te bisara si iblisin si sie dengan hati narang sie sumegua da ko pede susanun bi ya kam tu milyon manusia waliyadu billah dalam debutin seweku haji bersyukur ku tujuh Tuhan dengan aku rendangan dia kasih sumegua sampai aku dia aku sewean misalnya sumegua dengan aku melepas amin kaham ini mula-mula warandi Yesus sunarun bi tegge pun bitipitu dengan narka jahanam kaham itinin ini mengelepas sebaran bicamen di dehan ubus Yemen bisraden gani atarapat samian gero sa makatu ga bisa tinabang mo si iblis dalam ebot demikian bisrali sa ito galumuas o manusyali peke galumuas misani sabsabalik gane pinde pe Tuhan kami pegwaon si kami bang sila mengelepas kami gane pegwa na bagus pegwa tandain sa amin si iblis pegwa ni yan bisarane Diman si iblis mengelepas suwe mula-mula barang manusia diri lalu mengelepas pegi galay tandain benda tandain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pekita si mian manusia ini ka tuhut na ka kaya bisarane dihin yan bisara Allah subhanahu wa ta'ala insanya ubus naglahay de hala ng bansi iblis puwas de gano'n na tihinang de dili mebut elum sa lama-lama kay mati ubus nisani sa sebalik tuju Allah subhanahu wa ta'ala antag dili mebut nisani sa sebalik dili mebut tuju Allah subhanahu wa ta'ala ina bisrarin pinde rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun nansi bisrainin misasi Allah subhanahu wa ta'ala asal tamanan netat asal kebinsaraan sisehin tamanan ne pas lesarin asal ga nya pemomuhande ba asal ga wallahu alam dia bang saingge dia ne Tuhan te bang saingge yan ini persande semua ga asal tamanan ne asal si tamanan ini azab siksa dalam neraka jahanam ne manusia ali ga dia selama-lama kapan misara si biga sa amin ne kalan din pin Tuhan kami akhrijna min hada pegwaon ne pin ne kami banda dalam dunia mako si Allah subhanahu wa ta'ala tamanan ne asal pata petep de tamanan den sa men gise mati dalam butle bang ne si mati oke ne bang si takut de bu ebot baran den ke oke ne so ge takut de ge mati ge takut baran te bisara en samian pataman ne pin si kami ne ke bisanan si kami pegwa ne pin rabbana akhrijna minna pegwa ne pin de kan oton ka pegwa ne pin de kan yang bande kini me kutabang gane ne me kontabang si iblis kan makatabang si siya pegwa si kan makatabang sinugwa binilikin Allah subhanahu wa ta'ala pegwan na nikipungan sa kamsal bang mangkin ne pemekuhan kitabang Allah subhanahu wa ta'ala bang lebih bersaing sa daro kita pe anu kita dai sinin pe enu terdai insert terdai dumen pe delen marka jahanam ne tu pe si dunya bang mangkin ne manusiain magtaubat bang mangkin ne teseb na Allah subhanahu wa ta'ala bang ne iya napas den si bikellen ne elumpe so mau buhude lai ngapi buhude lai patang pakale sa amin si bikellen ne napas den gero tinima no Allah subhanahu wa ta'ala kuenga pe bang lai ne dele marka jahanam puas na dalam dunya puas na dalam kubur kuenga sa pinima duanin mismo tu Fir'aun ne bukas tibistarate
piniketuas na manusia dalam dunia, pinikerupang ne, ano ya pinikerupang ang Firaun. Sumemua, bisan sa inyo rupang ne, magkaga ito Tuhan. Magkaga ito Allah subhanahu wa ta'ala. Sumemua, sumemua magkaga, sinat po sa ubul ne. Magsikian na pinitek ko Allah subhanahu wa ta'ala siya, buhayin, magsikian na ilang buhay, doon na magkaga. Iyan, si Kamal, magtalbisara si isang si Kamete na nebehune, magkagad to Allah subhanahu wa ta'ala. Nala, yan ay tinima. Bang na ikaw mangmangkin na ikaw magkagad, pakala si Allah subhanahu wa ta'ala bang suwe na ikaw sumati, si Bikilan na pastor, yan ay tinima, doanon Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay tinima at umatun Allah subhanahu wa ta'ala. Firaun magkagad eh. Magwa, Allah subhanahu wa ta'ala, dahuno pa na magkagad, tek ka naghuhin si kao, pinapatay na kisamihan, ilang po ng Allah subhanahu wa ta'ala, gini tinim. Nagkuhinga pe, bang mangkin na kita magkahagat, kasi buta Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadu billahi manusia, alayin na mga magkahagat nito sa luludya, bang mangkin na tesabi Allah subhanahu wa ta'ala, mengandua tuju Allah subhanahu wa ta'ala, pinaikuhan tabang tuju, tinunggal Allah subhanahu wa ta'ala, bang dalam narkaan sana, kuhinga sa. Mismo tupes na luludya, song si kamate ni lumpe, gini tinima bang sayin na, mungkin tersebut Tuhan Rabbul Alamin yang pemekutan. Pero Allah Subhanahu wa taala sisi Israel, Rabbana akhrijna minha. Oh Tuhan kami, wa'ul bin kami ang mandalan. Gini sandal kami. Gini tegas kami, gini semate. Gini semate yang butle selama-lama. Itu Israel, makipegwa si Allah Subhanahu wa taala. Makatabang si Allah Subhanahu wa taala. Antag puas na mandalan kubur, puas na si Ardul Mahsyar si pagtipunale. La ini puas na hukuman Allah subhanahu wa ta'ala hukum siya dalam narkazan na misalnya. Umus, pero Allah subhanahu wa ta'ala, sinambungan siya Allah subhanahu wa ta'ala. Sinambungan siya Allah subhanahu wa ta'ala, pero Allah subhanahu wa ta'ala. Sinambungan. Si waktu saya misra sa amin, in awalam taku ta'atikum rusulukum bil bayinat, qalu bala. Gapin ne, tekkat, yene pinne rasul amban aku ngakakahan kaam si yene si peluhan biku itu ya wega dam bakas kakahan wene kaya mo kere sulusulan kun samian pusi ka makahan ka butin asal pedi pai kaya kam manusia ibang pintu terlalu ebut kaya penwate selama-lama ga dam bakas sedekano me kene bihanin ga dam bakas sedekano me ke ulamaanin samian si waktu ga bekam tepi kusini hinde kalu bala pinne o Tuhan kami, gak pinne kami agak, gak pinne inagahan, tek ka pinne me keresulani, tek ka pinne me ke ulamanin nakagagahan kami, gak niya bakas kulang, gak kekulangan ng rasulin nasaraan, pinasampay me keresulani, bang pemegesanin ketauhan kami, pinegas kami wede, bang pangandakanin tek ka bisarahin samin cucu kami, dinak kami wede samia, sumemu kalu bala, kawai pinne ga tek pinne si kami sumegua asal ga pinne pekali kami waktu kami selalu. Pero Allah subhanahu wa ta'ala peke gagam kahagat gagam pakale pinne ikhsa'u wa la tukallimun qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun gagam pakale iruhati bennal bisarakun samian benna tek tapiu si kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngata si kami tek kami ke ulama ari ngata si kami samian ko itu pinne pinegu siya kun mekepeluas ka amman dalam narkazanam ikhsa'u gani pinne kam bisara sumegua rehing me pinne kam dalam narkazanam selama-lama yerwen sembung sini sembung Tuhan te Rabbul Alamin sikit ini sewaktu mangmangkin kita ni putawang sa Allah subhanahu wa ta'ala panglahi qala fiha ikhsa'u bin Allah subhanahu wa ta'ala dan qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun perehen depende kamu siyan duk amay pin Allah subhanahu wa ta'ala dane pinde kam bisara dane kam maku tuju aku ini bisara ban Allah subhanahu wa ta'ala ubus gani dina perehen wallahu subhanahu wa ta'ala limantak hali ne ene pelilihan din ene pinde pelilihan din ene pinde peglumaluman din ustad pinde kam bisara tuju aku ini dina kene kita bisara maku wa Allah subhanahu wa ta'ala tujuh samia. Ubus pegla ini
mian dalam saman dalam narka yana bisranan yana men pinaku wa de Allah subhanahu wa ta'ala tujihin ubus pinakura tu Allah subhanahu wa ta'ala neki pelu siya dalam siksa dalam abutle ubus sinembungan siya Allah subhanahu wa ta'ala dinagene se peri dinagpre yang nisi dalam siksa men dalam debutlian dinagene se misa selama-lamanya. Ini tanda ini bunci Allah subhanahu wa ta'ala sisihin ini manusia dua magpungtin ini manusia dia magkahagat manusia magkahagat sumiwa niku kadang seratan di ini manusia magkafir manusia magmunafik di Allah subhanahu wa ta'ala. Iya lain na samihan puas na ini hinang Allah subhanahu wa ta'ala sisihin kaya mati ini narkasanan ikhsahu fiha wala tukallimun perheng nepin ne kamusian eden pelihan bin eden luma bin lu ne kamsen magdul baya elum selama-lama dan kam misara ini itu jawab puas tak doahi puas tak pekuin puas tak pegurung ke Allah subhanahu wa ta'ala us ini nang Allah subhanahu wa ta'ala sihim kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan khairaha liyadhuqal adab lai de me butle me ke ponte sa muslim gene se mate manusia le ini hinang Allah subhanahu wa ta'ala sa pag kuwas na bisrahi magjawab ma ko situ Allah subhanahu wa ta'ala sinambungan sa Allah subhanahu wa ta'ala suwe duman de sembung pa duman de sembung hab ini yang dinak perheng ne nak gene misara dinak gene ma ko wali Allah subhanahu wa ta'ala ini hinang Allah subhanahu wa ta'ala si antak lene butle kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab si tiap lai dalam butle pali-hali siya paglatan dia paglatan Allah subhanahu wa ta'ala siya kaya pinne nadijat juluduhum si waktu pinne tahak ne atau peta-peta ne atau ubus ne kinakan butle yene kuit den coba beri sana sim kuit isi ne gimana cara kuit lay magbida jilduk lahab najin bisrahin kullama nadijat juluduhum gabin luhumuhum sudah gua bang tebisar na kuit isi ne bang pen na setiap ubus ne kinakan butle kuit ne duk isi ne samya pero Allah subhanahu wa ta'ala butle pegi ese kaharan din saya ubus kinakan butin nian baddalnahum juludan ghayraha hinangan isa pinna wa kami Allah subhanahu wa ta'ala kuit atau isi balik siye kuit tagnalay duk nisa kirakan effort sa amin yan manusia sayna jat salama-lama te hunin nega niya hinang ne yan naman pengahinang Allah subhanahu wa ta'ala sin pag umus kinakan tapot isiren akuit dan duk isiren saman wa putin hininangan ni sabsi Allah subhanahu wa ta'ala baddalnahum juludan ghayraha gintan ka ni sa pinnesi yan kuit duk isi samian liyadhuqul adab supaya tenesare yene palas butle atau wasable selama-lama yene man me pungti sa Islam selama-lama manusia interbehunan dalam neraka jahannam iyan hinang Allah subhanahu wa ta'ala sihin ini umus kinakan wa eput kuit dan duk isiren hinangan ni sabsi Allah subhanahu wa ta'ala ebut kuit duk isi supaya nisab kinakan ebut pagtapod hinangan nisab pagtapod hinangan sasamyan ini men keluman din selama-lama dalam neraka jahannam gay pinesi pinapati Allah subhanahu wa ta'ala liyadhuqul adab ubus hinangan tatapod kinakan ebut hinangan nisab Allah subhanahu wa ta'ala kuit duk isi ubus elum siyale supaya pinne telesare selama-lama peddi yene neraka jahannam waliyadzubillah yene kehalan yene manusia dua grupule atau manusia umasik di dalam neraka jahannam waliyadzubillah hangkan ke pengutian sa Islam geita basta neraka jahannam geita pihak-pihak pinain ampat ikutan neraka dahar jabang hinangyan sabaran ko batawa irisannya. Gewan jari bisarate wi beglola-lola neraka jahannam. Iin manusiahin pataman nesisihe la ine samen kaharan den
Ubus yemian penghinang Allah Subhanahu wa taala sihin pegge Allah Subhanahu wa taala dumen ko kitain bang maghinang iya bang maghinang misara iya magtos penia. Misara aja samian magtos penia. Pagtapos nag-ubos tapod barang manusain tapod isinan do kuit and do isinan ginantian ni sa balik Allah Subhanahu wa taala kuit do isi kuwi sa tanganan ubos lain ni sa kinakan ni sa balik butin supaya ga niya perekat ang bansiye kepekat ang bansiye yene siksain selama-lama bin Allah Subhanahu wa taala. Ubos zidnahum adhaban fawqa al-adhab bima kanu yufsirun. Yan pagtambah-tambah kali penne tujusie yene siksain dia tak siksa sebab ini yene penumbas sisie yene kerupangan de metusi dunyahin mangga na pekele yene kerupangan den wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna bisarin ga pekele bisarahin duk ga pekele duk ga teni de yene bisarale makhap sisie duk makhap ke ubus yene kerupangan den pe ga se magpakale ga pikil de usale pemikil den hinang de kemon yene maksiat yene buncar Allah Subhanahu wa taala. Now tumbas dan ini zidnahum adzaban fawqa al-adzab pagtambah-tambah kali pinne. Si manusia gak apa kali. Si manusia magmaksiat pesulang si Allah Subhanahu wa taala. Duk pesulang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene siksain yene mian ubus pinekelum ubus kenakan ebut isiren duk kuit duk isiren ubus hinangan nisab kenakan ubus sasamen dan sasamen. Samian na selama-lama pengehinang Allah Subhanahu wa taala sihin. Ina yan tinumbasan sihin, tegi sahabka siya pakali tu siyok tu kilum na sihin na sana. Da pekilere bisara Quranin, dugda pekilere pangandakan Quranin, dugda pekilere pangandakan panglangan Quranin, dug bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dug panglangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubus كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Pagsabihan ne galing sa mga tarapat. Ubus ne miyani ne elum ubus siya tapod baranden kene sa mate hinangan isip si baran Allah Subhanahu wa taala. Hinangan isi, hinangan kuit supaya telesare. Ubus niya den buat oras waktu yen Gesamen ne kahalan den dalam neraka jahannam kena semate. Sayyid haji penginang Tuhan setuju. Maku nisab setuju Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada semen kepewa. Gini se denak misara Allah Subhanahu wa taala. Gini se nak maku balik denak perhing sile sile. Semewa enggak ada semen kepewa. Oke ni sisi. Waliyadu billah. Oke ni si manusia ini kafir le. Duk si manusia magmaksiat le okay. Bila neraka jahannam si ubus niat magwajah siya tuju Allah Subhanahu wa taala. Suwas la ila siya dalam neraka jahannam. Sebab ini dalam ebut si lesa dalam ebut yang kinakon ebut lebih gase mian tapud ubus petek kasih si dua perkala. Petek kasih dua perkalain. Yene petek kasih si lekakin duk keuturi. Lekakan manusia. Lekakan dalam ebot panasan duk kineuk tulai dalam neraka jahannam. Nggak ada semi kipegua. Allah Subhanahu wa taala subegua maku haja si ulan tuju Allah Subhanahu wa taala magdalam neraka jahannam. Nek ulan. Tege ini supaya nia tambal lekat den supaya saya bikin bahasa buat saya. Terima Allah Subhanahu wa taala. Was de pegoren samian ke luas kan terima. Tege men kalan de. Us meke ulan nasin terima Allah Subhanahu wa taala. Terima. Sumegu nasin meku ulan siya tu Allah Subhanahu wa taala. Amman waktu pemekuran pinta ko aktif pemekuran
behune tinema duaanan wallahu subhanahu wa ta'ala alpi sanatin dengi butahun behune tinema sumegua duen pen dengi butahun dunya duen pen dengi butahun dunya sumegua Allah subhanahu wa ta'ala edel lewinin tusi el law kiamat del law tusuninin ka alpi sanatin mimma tahudun ko pinne dengi butahun del law tusi del law si el law kiamat dengi butahun tusi el law dunya tikiran nanansiinin binisrahin behune tinema duaanan wa Allah subhanahu wa ta'ala mekemekulan siye dengi butahun si tahun akhirat ambantag na mekuri tinema puas ambantag alpisana puas ambantag butahun niyan tinema wa Allah subhanahu wa ta'ala duaaran ubus pinawalanan siye tekan ulan siya Allah subhanahu wa ta'ala ubus puas ambantag butahun niyan mayam sete kitare periata niya ne te kitare ampan diata samian linde beko enu ya beglinde pinte dalam narkaza namin bang tu kita bang song ulat ene sab ene inalak me enu ya song memolan dia kamu sumegua tek kasisiye patudhiru lahum sahab tek kasisiye ampan dalam narkaza namle puas amban dengi butuhan dian gabon amban dia tak narka jahannam sumegua pamayaman de gabunin sahabatun hamra tiat gabunin so te kitare dalam ebot siap ya cuma te kitare klan pegi dua ay amban ayne tine tay mai dua ada amban Allah subhanahu wa ta'ala amban Allah subhanahu wa ta'ala te kitisi pe ane pehat gabunin pehat amban dia an dela isi dalam narka jahannam ya us fayadhunnuna annahum bagi sigasa nyen tikitere ngase-ngase na siya dukmeg angan-angan na siya pinne inulanan na kitibi pinetekan ulan na kitibi Allah subhanahu wa ta'ala fayadhunnuna annahum yumturun ini bahasa tamam aman Allah subhanahu wa ta'ala pinekuran ulan pagyalektakan siya sa oras niya fayadhunnuna annahum yumturun patumkir patapit siya gawon mebetnya ubus bustak ne ulan ne samen pinte ulan ne pine siya patumtir bustak ene gawon mepiatnya pine siya pagtua dumen hat patumtir alaihimul aqarib pagtua dumen hati ulan bohe sumagwa kemon ene si penenekeb pengenekeb ene si pitkala kemon si pitkala pinetek Allah subhanahu wa ta'ala domen netinen minum siya sumegua ngikib siya leden markazan peg manusiain tekekeb nan sinin wa sipit kala apineteka wallahu subhanahu wa ta'ala mebisemian idha ladik si waktu ni adam buat tekekeb si warasmian nian tetiktuk sipit kalamian apineteka wallahu subhanahu wa ta'ala begisekene bustak lai siya nganak-nganak dari dalam neraka jahanamnya ubus ngekeb siya niktuk siya lai dalam neraka jahanamnya ubus bagi bahasa angan-angan telay tuk siya may kainom nuktala lekak din paghangkan siya tetiktuk atau tekekeb o sipit kalainin si tiap-tiap dan buah amban neraka jahanam tekekeb bain o sipit kalainin katambahan dengi mutahun akhirat lekak dan githala amban dalam neraka jahanam ene bisa yan sipit kalamnya dumen hati ngaan ini waliyadu billah dumen ngaan ini lekap de sumegua nampan ini lekap den samian dengi buta usap tegelan den lekakan patambas lekap de dalam mereka samia dalam mereka sanamian ya hawa bisa yene setiap-tiap mikikek keten seperti kalami oke ne kane pernah tarapat asal masing-masing sisi nasib de suku de saben pek saat ini gak pikir lere si waktu de elum dong gak pikir de usah de pikiran de si waktu de elum saja ini bima erwin tinum bahasa sihin wallahu subhanahu wa ta'ala sansi kanan gak bebain anu lain dalam bengi butahun si tahun akhirat patambali sa blektak den urus bese melektakanin tenia sesiye kautuin kidautu si kedua tambah sama
Tenia sisi ke uktui. Ma kuni sabsi. Tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tuju Allah subhanahu wa ta'ala ya an pege bahasa kinagan ma kuni sabsi rizki. Allah subhanahu wa ta'ala ya an rizqahu. Bang pese idurwan rizki wallahu subhanahu wa ta'ala ambar Allah subhanahu wa ta'ala pisi siya dalam marka jahannam supaya siya makakan tegi kina untuk siya amban oras pemekumian pa itu sabtel lebih besar dari lumian dari mutahun tinima wallahu subhanahu wa ta'ala doaren tinima wallahu subhanahu wa ta'ala pemekuran sumerua tahore tinima wallahu subhanahu wa ta'ala pinetek kasih siya rizkiin wallahu subhanahu wa ta'ala yani dari mutahun tegelan dengan butahun tegelan dan ubus tegpuas amban dengan butahun niya tinima ni sa Allah subhanahu wa ta'ala doanya la isya dalam ene kepedian niyan dalam siksa dalam ene bisa sipit kalam niya tikita ni sabdi amban diata dalam neraka jahannam niya dahon ni sab pagpayam de benda hatun pinne item tamanan item jamunin sauda duwen de pia na rizki ini. Ulan masak na ini rizki petekhan natin dan ulan na sa amin petekhan rizki ini. Tinutan rizki na sa amin naman Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus patudhiru alaihim yan sauda. Petek pamayaman na sa amin amban diyata ala dali maragasan nam siya amban diyata din yan gabon tamanan lindem masal masa pendek petekhan ulan na sa amin. Petek kaputami patapit sisi ulan bustak pisisi dalam neraka jahannam. Ubus ini bustak paglaksya bustak dumen hati bohe dumen ne hati si adumen hati dumen si pitkala dumen ne bohe patanziru alaihim ini metek kami pisisihin me bustak amman dalam gabun mian amman dia tamian pemaman dan gabun sana item tauna item kemon na kasawe-sawehan na pinakabisa na sawe hininang wallahu subhanahu wa ta'ala digtuksi ilay del markasan patansilu alihim lahiyat kemon na kasawe-sawehan kemon na sawe bisa hininang wallahu subhanahu wa ta'ala yena miyaan pinapisiyahin wallahu subhanahu wa ta'ala dumen hati bohe dumen inaruk ina sumegwa sawe ubus ini hinang sewele, kau edu sab hinang sipit kalame. Nigtuksi. Dumen uruan sekinakan, tiga sile pataman na si kinaugtuan, nigtuksi Ubus setiap tembuah ampan narga jahannam manusia na dalam narga jahannam le. Tetik tu kue sewele, kue rusab na buah mian. Dengan mutahun ketambahan ke uktu dan ke tahala. Lekakan dengan mutahun patambah si siksa dalam neraka jahannam do min ke uktu dengan mutahun tekilan dengan mutahun saya. Ubus yemen te bisararen isa pehinang Allah subhanahu wa ta'ala si gane niya katamalande kullama nadijat setiap-tiap manusia tahap isinan tuntang isinan abutle atau akuit ng sabi hininangan ni siya Allah subhanahu wa ta'ala ini isil imian akuit balik ubus si waktu siya niya na isiri na akuit balik telestare selama-lama ni sabtu untuk induk lekagit sa niya iruin penghinang Allah subhanahu wa ta'ala sa niya iruin penghinang Allah subhanahu wa ta'ala sa niya ubus ida waktutan di oras pandak niya peek kapag istorine sumiguwa niya an gene abot so Allah alam matulinin mararahin Umar mo niya gisato timintangan to mararahin di pasalar kasan namin sumiguwa kamnamal istorine pegi itu berisarahin gapin tekitete terus tak dibuyan terus tak terus tak pinahan dusta yan sumiguwa berisarate may kaulamaan tendi dapen dusta te bisara Quran ini
Allah subhanahu wa ta'ala mangatahan kita hindi siga te kita tepi ang magdalam surga hindi na surga sa amin misaramat kami kahalan din duk na manusia at narakain kaape tepi sa amin pinakahalan dahil hindi kita mencari ngedusta sa may kaulaman din tagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaane sumegwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gay ngedusta gay misara banggero wahai amban Allah subhanahu wa ta'ala tujuhiye duk bang lebih-lebih ng pangkuda dumen duk kurang misara demikian ka may kinabihanin may kaulaman gantin di may kaulaman tabi makakasamian niyan gaya may kaulaman tabi dambuam may kaulaman tabi saman bang ahlu sunnah wal jamaah bang sediha jepit may etis may kaulaman teka kaulaman may ulama Syiah may ulama kewan may emian na dumen kahapan pangandakan din sinagawa bang ulama ahlu sunnah wal jamaah nuhut si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaya kita tidak makasatinan pindahan no bisara kung alin untuk bisara Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang bisara mahabi birak binang laat bang bisara mangalati nak binang afsal ga sumegwa kemon bisara mai ulamaan sir tinan bisara den Quran bisara den ban hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nage mencari ustaz tadi bisa ko itu lek orang sesuatu aktual dan buat kita misara samia yang dia agak maka dalam bisara tu dilika maka dilika saya asal impossible saya gana impossible gania impossible ne si Allah subhanahu wa ta'ala bang kita manusia oke impossible sinegwa gana impossible ne jadi mencari Allah subhanahu wa ta'ala mustahil bisrata bi hemon kerajaan ga ye megluog sinegwa misara ite hirang misalnya ninin ye mente bisraten bi etinen masampai haja magpasampay pinasampay haja kita bisa amen ikolamanten bi sinegwa ga bakas tigiliti bi magmatan sa amian ene halan dalam narkain duktalan dalam surgain sumegwa keteuhan te bibisan pagiti biga umabot pi sa bisar Allah subhanahu wa ta'ala ko ene bisarainin etin bisaratun bisaratan bi dumen bisaratin tinutu sumegwa ene dalam narka sana bisaratan bi ko ketikite te bi sika wala tikite te bisagan sa bisar Allah subhanahu wa ta'ala mangakan kita apa sebabnya mararahi ne ene tinen asal halian te bi nek kibutin sa kami Islam asal ambil sikit ini narka jan nabi datet pihak-pihak ini duk beli kita di teman beli samian gate pula gate pula murid teman murid perkara waliyadu billah nugus murahan bang tadi kita biniligan wallahu subhanahu wa ta'ala amban ini kalatan tu bisa duit ini kekaalan samian kalatan asal original dan boleh dan ini bang manusiain lidah dan ebut narka samian sekali ko itu serat ni peli kita bi duk meke peli kita bisa Allah subhanahu wa ta'ala duk saban dan ampan hilang tibu bisa bersamian so ike mentut tibi pengandakan Tuhanin duk pengandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamian na mudah-mudahan bang pa ite tuuten bi ene yan leban mahaple bang perisab kita pinepole Allah subhanahu wa ta'ala si dalam rahmatnya abot cello kiamat sekali dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala na po sampai marahin haja yan si kulay PBSF Dumanian bang dusta diku terus tak bakas tigite gak bakas tepi gak begitu bakas tepi dalam marga dalam surga gak apa sumegwa dari serati itu iten dah 10 tahun binak bang gak lalu sebenarnya sumegwa tiak berisrahin bisrati iten Quran Allah subhanahu wa ta'ala puas sambanian nian bang upamania uras tibi simana balik na usah kita bi sab bengkepak lisap paman tibi bang ini sab kehalan manusia ini megmetuyuin bisan busaki bisan du bekeng bisan du ini samian tuhut ni pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala bang ini sa penumbas Tuhan ta'abud jalla kiamat wa samadian hadha wallahu alam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin